Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video želim da vas zamolim da se supscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije Mladen Krstajić zvanično je posle 6 meseci napustio Makabi iz Tel Aviva, a na Instagramu se dirljivim rečima oprostio od ponosa Izraela, koji će, umesto njega, preuzeti Vladimir Ivić. Ivić je već više od godinu dana bez angažmana nakon što je na čudan način smenjen u Watfordu, a prema najavama iz Izraela uskoro bi trebalo da se vrati na mesto gde je osvojio 2 titule i 1 kup. On je tamo i legenda. Krstajić je sa Makabijem imao ugovor do kraja sezone, ali mu nije ponuđen nastavak saradnje, a prema drugim informacijama namera bivšeg selektora je da se vrati u Beograd gde mu živi porodica. U tom slučaju sve naginje ka tome da baš on bude novi trener ili tehnički direktor Partizana, kluba u kojem se afirmisao i stekao status reprezentativca i transfer u Bundesligu, a tokom prošle decenije i obavljao funkciju sportskog direktora. Još mnoga imena su u opticaju, ali najozbiljnije se pominje Slaviša Jokanović, kome bi bio ponuđen unosan ugovor uz bonuse od prodatih igrača i ulazak u jedan od evropskih kupova. Ova informacija je i dalje na nivou spekulacije, a sve će biti poznato u danima nakon finala Kupa Srbije koji Partizan za 2 dana igra protiv Crvene zvezde na Marakani. Eventualni poraz i 3. sezona bez kupa verovatno bi značili i rastanak sa Aleksandrom Stanojevićem, koji je bio trener Partizana baš u vreme kada je Krstajić bio direktor u Humskoj. Dragi moji monstrumi, želim da vam se zahvalim što pratite moj kanal i gledate video zapise koje mi stvaramo. Zahvaljujem vam se na svakom lajku, dislajku i komentaru. Do sledećeg susreta sa vama, doviđenja. Ostajte mi zdravo i budite veseli.